بسم الله الرحمن الرحيم ابن ناو خدای پر دلوان کار. ويل للمطففين عذابك دجوار بوان بت يد حيلت بيوانو كشان داد كان. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون اوید اگر تشتکیش خلکی بکرن پیوانه یان کشانه به درستی پیکت اینن. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون و اگر تشتک فروت خلکی پیوانه یان کشانه کمت کن و جاپا حالوی چیا یه دزیش خلکی بکت و تشتوان به بها بکت او اجوان یه حیلت کشان و پیوانه داد کن بو عذاب هجی ترن. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اره ما اوید حیلت کشان و پیوان دا ادکن باورناکن که خوده دوان راکتفه و حساب سرا کریارتوان ادگل کت. ليوم عظيم الروجك مظن يوم يقوم الناس لرب العالمين الروجا مروف البردست خود رات وستن و جاو حسابات تشتهیر و گر ادگلوانت کت و او روجه بو خدای همی چکریا اد جمعیاینا. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين حقی او نینا یا اود کن دم حیلت کشانو پیوانه داد کن و جبل او خجوه چنده بدن پاش هندی دیماهی سردا چویا و جهوانه ادتانگی دایا. وما أدراك ما سجين و تو چت زانی کان اف جهتانگ چیا؟ كتاب مرقوم او کتابک نویسیه وکی وی نخشل سر جلکی نت تجبیر کرن و نت تجبرن. ويل يومئذ للمكذبين عذابک دجوار و روژه بودرو پیکرابت. الذين يكذبون بيوم الدين اوید دروی پهاتنا روژا جزادانت کن. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم و تعدا کرکی پر گناهکار نبت کس دروی پیناکت. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين اگر آیتت قرآن بوی هاتنا خواندن او ات بیجت او چیوانو کت خلکی برنه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ونینا وکی او دبیجن بلکی او آخفتنا خودیا و وحیاوی بو پیغمبریوی و هما دلت وانش باوری پی اینان هاتنا گرتن اجبروان گناهت مشایتوان کرین. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ونینا وکی کافرت بیجن بلکی او روژا قیامتش دیتنا خدای خود ببارن. ثم إنهم لصالو الجحيم و شندی اون او دچنا آگیری و طامکنه گرماوی. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پاشیده بوان ایتا گوتن او جزایا یه هوا درو پیت کر. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ونینا اف قرآنات چیوانو کت خلک بری نینا هندی کتاب باشکارانه اد پیکت بلند دایا البحشته.
وما أدراك ما عليون وما تشت زاني أي محمد كان أف بيكت بلند چنا كتاب مرقوم كتابا باشكارا يا نويسيا وكيوي نخشل سرجلكي ند ايتا جبير كرن وند ايتا جبرن يشهده المقربون فرشتيت هر عسمانكي يتنزيك ويتبينن إن الأبرار لفي نعيم هندي خدانت راستيه وجهدارينا أدبحشت دا خوشيت بن على الأرائك ينظرون السر تختا برخو اتدنا خدای خو وخيروي بوان آماده كري تعرف في وجوههم نضرة النعيم تجشاتيا خوشي السر ديمت واند بيني يسقون من رحيق مختوم ما يكا خريو صفاندي ادهندك آمانت مكمدا ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا كديمهياوي بهنا مسكيا بواند ايتدان واو جفت خن واويت بري اكراتكن بلا ادفي خوشيا بردوام دا بري اكراكن ومزاجه من تسنيم وفخارنا ياتي كالكريا ادجل آوا كانيكا بحشته يا كشبر بلندياوي ابناف تسنيم اد ايتناف كرن عينا يشرب بها المقربون او كانيك يا هاتيا آماده كرن دايت نزيك جوخون وخوشي ببن إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون هندي اون يد تاوان باري كري ات الدنيا دا ترانه بخوب خدام باورت كرن وإذا مروا بهم يتغامزون وقاوا او اد بروان را ات بورين ابتشافا ياري بخوبت كرن وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين واگر توانبار وگر یابانه نک مروفت خو وان پیک و دلت خو ابترانه پیکرن اب خودم باورا خوشت کرن وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون واگر وان کافر صحابیت پیغمبر اسلاف لبن یت دی کفتنا حقیت کر اتدیتن واند گوت هندی افانا اد دی چون خود ابو محمد اسلاف لبن اد برزبوینا وما أرسلوا عليهم حافظين و توانبار السر صحابیت محمد اسلاف لبن نهاتبونا دانان زیروان فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون بجاروج قیامت اوید باوری بخوده و پیغمبری وی اینایی و کارب شریعتی وی کری یاریا بخوب کافرات کن هر وکی کافرات دنیای دا یاری بخوب وان کرین على الأرائك ينظرون خودم باور السر جهت بقیمت بر خود دانا وی بهایی و خوشیه یا خودت بحشت دا دایوان و یا شمی مزنتر او بر خود دانا وجه خود ی پیروز هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون اری جزای کافرا کو افد گلوان هاتا کرن هاتا دان اجبروان گناه و خرابیت وانت دنیای دا کرین